Bwana Yesu asifiwe. Ngwataniro ya Kenya Kwanza niireganite na mubango o wothe wa kwambatiria gikiro kia thiiri wa gibũrũri kuma ciringi tririoni 9 nginya gicunjĩ kia 55 kia utonga wa bũrũri. Mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi augite ministri wa kigiina Ukuria Tani akiririe githimi kiria kiari ho hatari gukuruhania mbunge ya gibũrũri mugaro na watho wa kuramata kigiina kia muingi uria wahitukirio mwaka-ini wa 2012. The Cabinet Secretary for the National Treasury exceeded the set debt ceiling without seeking new approval from the Parliament in total violation of the Constitution and the Public Finance Management Act of 2012. Mudavadi uria uma hamwe na munini wa president hamwe na mutongoria wa Ford Kenya gatagati-ini ka atongoria ge kambini-ini kaunti-ini ya Meru no ugite mbere ya ngeithi gatagati ka president Uhuru Kenyatta na mutongoria wa ODM Raila Odinga mwaka-ini wa 2018 kigiina kiria kinene bũrũri ungiakombire kiarugamire ciringi tririoni 4.5 riu gikirugamira ciringi tririoni 9. The post handshake figure has ballooned to 11.7 trillion. The question is this: was the handshake a license to burdening Kenyans with punitive public debt, punitive taxation, punitive food prices, and a high cost of living? Awamu ya kwanza ya serikali ya Jubilee kutoka 2013 mpaka 2017 deni iliongezeka by 2.7 trillion. Na kazi ambayo tulifanya inaonekana. Athiriti ya Ruto makimenereria tabarĩra iria irarongoreria ngombo Makiria makiuga mbeca iria thirikari ikombete kuma mwaka wa 2018 ciganite gukinyaniria motungata kiheri kuri muingi. Ruto akiranira gukwamura tabarĩra iria ciakwomire kuma riria mutongoria wa bũrũri amatirie ndugu yake na mutongoria wa kiama kia ODM. Nataka kupanga budget ya Kenya kwa sababu hii budget inatengenezwa saa hizi ndio itatumiwa na ile serikali inakuja kuanzia mwezi wa 8, na tayari tumeweka bilioni 50 ya kusaidia wafanyabiashara wadogo kama nyinyi hapa Kenya, na sana sana walikalangu madeni na mzigo ya kulipa hapo baadaye. Maendeleo tufanye kulingana na uwezo wetu. Mr. Kanini and your masters, please accept that the proposals we have put forth are proposals that come from the people of Kenya that will benefit the people of Kenya. No miario no ningetheirwo ni ameba kamiti ya mbunge igie budgeti atongoretio ni muikariri Kanini Kega akiuga ati ngwataniro ya Kenya Kwanza rikoretwo na methugunde mega mendekithia-ini mayo. Wale ambao wanatoa habari kamili ni benki kuu ya nchi hii, na benki kuu ya nchi hii imesema kwamba deni ambayo tuko nayo wakati huu ni tririoni 8.2. Kwa hivyo hayo wengine yanasemwa ni uongo. Kwa ihinda riri kigiina kiria kinene bũrũri ungikomba kirugamire ciringi tririoni 9 ukirikana ministri ya kigiina niitengemanitie mendekithia ma kwambatiria kigiina giki nginya ciringi tririoni 12. Kiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege.